asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma ngokuthi nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kandaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina banganodume ehlezi kamenzi ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la hamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanje impunga yesintu umshana wakofuze fulele omashiya mahlangatha azoshumayela insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombi ziyakuncumela insizwa ziyamkhombisa esinene saphuma ehlathini ekseni ngovusa avuthulwa ngoba sigcwele amabele ngumjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca angikukhumbuza inhloso onqangi yale channel ngoba mhlamba umusha ukufundisana nje ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo sike sikhumbuzisana ukuthi okhokho bethu babehamba kuphi nathi ukuze sikwazi ukuthi sihambe kuyona leyo ndlela angikukhumbuze futhi ngokuthi zikhona incwadi engizibhalayo njengempunga yesintu khona incwadi ehloko sithi sithini isintu amava ahlosile nencwadi ehloko sithi yokhuluza ukhokho kanti ukuthi futhi uyafisa ukuhlala phansi nempunga yesintu nihlaziye nicubungule udaba lwakho uthola incazelo nomhlahlandlela woze ema-ofisi ethu emphelandaba size sizokucubungela udaba lakho silihlaziye bese sikunikeza umhlahlandlela namuhla-ke futhi angihambi ngedwa ngihamba noSibisi awusukanini madoda amen Sibisi asikubingelele mne wethu sikwamukele kwi-channel enkulu impunga yesintu TV ngiyabonga kakhulu ngiyabingelela-ke kubabukeli bempunga yesintu TV ibizo lami ke nguAndile wakwaShange umshana wakwaSibisi umntwana kakhokhokazi uMaxulu wakamkhathini ke igama noma ibizo lami lasethongweni nguBhubesi iBhubesi ke libhonga ke bese kuduma intaba bese kunyakaza iziba uma shaya phansi kushunquthule ebese phama ngophonda shaya izitha shaya imfamona unyoni ngayiphumula inyoni endizela phezulu zithi zayibamba qede bese ziyahluleka awusuka umxhumanisi nomhlambululo walaba balele abaxhumaniswe nalabo abaphilayo umntwana omncane ogijima ku-touchline azawudlula u-finish line ayi Bhovungana ngiyabingelela Bhovungana manje wasaswa ngithinta kangaka wanaku ngisuke mina ngasho amanqapunqapu manje usuvele ufuna ukungishaya ikhanda ukuyakwazi ukuthi uma ulitholile ithuba uyalisebenzisa ngithola ithuba ngalisebenzisa ngishaya ikhanda umzimba uzwela kodwa manje wena uvele ushaya ikhanda umzimba uvele uyaziwela kakumina ya kodwa ke ngoba umsila ngushayanga ngomsila ushaya ngushaya ngomsila ngishaya ikhanda kuphela angibonge kakhulu kuthiwa inhliziyo zothu kunjalo ngoba umsila wona usele kulungile Bhubesi Nkosi yami ngithi angiphinde ngikumeme mne wethu ngithe ngoba ukhona nami futhi ithuba likhona asihlangane mne wethu sikhulume siphilise isizwe sikaMthaneni Nkosi yami Bhovungana lento esizokhuluma ngayo mne wethu into ebucayi kakhulu kunomuntu Bhovungana othola ukuthi uzogijimeze kwimpunga yesintu ifika imsizi impunga yesintu uzokhumbula Bhovungana ukuthi ukwelapha umuntu akuyona indlela ejikala ukwelapha umuntu kuyindlela ende kuye nangeenkinga ezikuyena lo ezinembethi manje ngenkathi lo muntu efika kuthina uthola ukuthi sesimqalile samelapha uthola ukuthi sesizofika esiphethweni yena usegijima uya koBhovungana athi efika koBhovungana ngathi oBhovungana sebethi nje sekukhona leqale khona isicentiwe indlela sekushoda ukuthi kuvulwa isango bese manje eBhovungana ofuze bavele bathi ini umsebenzi ongaka bese bavele bathi agcina ngasizakala lo muntu othi uhamba eshayisa ngifuna Bhovungana sikhulume ngokubangwa Amathongo Ogobela abasiza abantu hayi asisifundise isizwe kunewethu awuvela uhlale kuyona asisifundise isizwe uyabona ke la babukeli bempunga yesintu TV ukhona uthola ukuthi umuntu unenkinga ubangwa yidala angenza isibonelo nje uthola ukuthi uzalelwe ekhaya wasuthi uma ukhula ngenxa ukuthi uyinsizwa wasuka wena wayisa esibongweni sika baba
wafike wathintwa ngenyongo la esibongweni sikababa. Uyezwa leyo nto leyo ungenzele ukushimbeleko la usekeleke khona komalume. Lapho ugcina usubangwa idalo. Akuyona yodwa into edala ukuthi umuntu abange idalo. Ngisike lijikayo nje la ngenza isibonelo ukuze abantu bathole ukunderstand noma ukuchazeleka. Uthola ukuthi leyo muntu ke manje usebangwa idalo. Uyayizwa leyo nto leyo. Ubangwa idalo zakomalume la asekeleke khona mase zobanga idalwa zakubo noma zakubo kababa wakhe. Uyayizwa leyo nto leyo. Ukhona ukuthola ukuthi umuntu ke akabangwa idalwa zakhe. Kunjalo. Kodwa manje ubangwa idalwa zogobela. Kanjani sithini manje Nkosi yami? Bofungana umbukeli manje na udidekile manje ukuthi hayibo ngathi manje ngingahlangene nalapho kodwa manje ngibangwa kanjani? Ngihlanganaphi nofuze? Uyayibuza manje ukuthi ngihlanganaphi nofuze omashiya amahle Nkosi yami. Sihlanganisani nabi? Nayo ke la ikhona. Ukufikeke kofuze. Unenkinga. Zimnyama izinto kumnyama. Kungenzeki lutho. Uthi usabathe uyaphambili uthola ukuthi akwenzeki lutho. Kunjalo. Afike kosibisi enenkinga izinto zakhe zimnyama mnewethu. Kungayeki phambili engaphuphi kusho ukuphupha akutshela ukuthi mina ngineminyaka ngingaphuphi ngagcina ukuphupha ngina 16 uthola ukuthi ukhuluma nomuntu mhlawumbe ona 40. Kunjalo. Yezwa leyo nto leyo. Uqaleke naye uhambe naye ukwenze umnike iwasho umfake emanzini umfake olwandle umfake emfuleni umyise empophomeni uhambe naye uthola ukuthi niyahamba na mhlawumbe senenza igeze eziwu6 noma 7. Yezwa leyo nto ngoba phela ke la mesilapha ngokwethongo babukeli bempunga yesintu be-TV awukho shortcut. Kunjalo ngebhadi noma ngenhlanhla asinayo thina into uzoyisebenzisa kanye ukuthi ucontsisela amafutha athize base kuvele kuthi cha Nkosi yami bakhona abakwenzayo kodwa ngesigcileke lapho la sizofundisa ngendaba yokubangwa idalwa zogobela. Kunjalo. Uthola ukuthi ke usuhambile ke noSibisi wazenza igezo mhlambe zaba u5 zaba u6. Ubone ngathi uthi hayi man lento le ngathi ngiyalibaziseka la. Ebese ubona umlekeleli. Ufike kumlekeleli uma uneqiniso futhi ufike umchazele ukuthi hayi ngiqale endaweni ethize kanje sengithi angishintshe. Yayizwa leyo nto leyo mase umlekeleli akuthatha akiso olwandle ngoba ngiyazi ukuthi unawo amandla kakhulu lapho olwandle. Nami usazokuyisa nje. Hayi ungayisho leyo Bofungana. Akunjalo Bofungana. Kodwa ke manje ababukeli ngoba manje bazosuke manje bathi kanti impunga yesintu kanti isebenza kanjani? Ofika emphelandaba uzoyazi kodwa phela amaqiniso anendlela okuyiphumela mnewethu. Ngiyaxolisa bengikhipha iqiniso manje kodwa ke izinto izenzeka ngesikhathi sayo. uNkulunkulu masevumile nje akekho ngavini nethongo futhi benginihlebela ke babukeli bempunga yesintu ake sibuyele esihlokweni sethu. Uthola ukuthi ke usuyahamba ke nomfokafuze afika kufaka olwandle athume kufaka olwandle umfokafuze base vele zithi izinto ayizithi izinto ujabule vele kufanele ujabule ngoba phela thina inhloso yethu la ukuthi abantu basizakale abantu siyibone impilo zayo ziyaphambili. Yezwa lona base liyakhalaza lingasho liyakhalaza ke leli lami eliqale nawe la kususa izithunzi la kususa isinyama la kususa amabhadi mhlambe la kuqala la kukhanyisela inhlanhla yakho la kuqala la kwazi ukuxhumanisa nethongo lakho mase liyakhala ukuthi hawu sengisebenze kangaka sekuphakamisa ufuze mase uthola ukuthi ke amathongo ethu aseyakubanga ke manje womabili ke manje awusabangwa ke manje idalwa zakho zakomalume noma zakini usubangwa manje amathongo akaSibisi namathongo akafuze ayakhala lawa athi senza umsebenzi omkhulu kabi ungagiki kangaka usuze uyagiya nje impela ngokuthi ufike wavula isango sesicentela indlela nabo bakhale la bathi ithina kodwa sivulile ukhiyi uthola sekunombango ke manje phezulu kwempilo yakho ebangwa manje lo mbango ilamathongo lawa alabantu abekade bekusiza. Nkosi yami ijulile lento Bofungana ijulile kodwa ke mnewethu la ngifune siye khona ngoba phela thina iqiniso vele sikhuluma lona la kubalekile futhi siyakhuluma iqiniso and futhi sikhuluma iqiniso ngenhloso ukuthi abantu balapheka abantu basizakala. Uma uqale noSibisi wabona ukuthi izinto zakho ayinyaziseki kahle yayizwa lona wathi usuka usasizo kuSibisi waphupha umfokafuze ekusiza ngento ethize ayikho into ekubophezelayo
ukuthi hamba uyosizwa kafuza. Kunjalo. Uma inhliziyo yakho nomoya wakho ungasavuma ukuthi ube la kwaSibisi, ayikho into ekuphoqayo ukuthi hlala kaSibisi. Kodwa ke ukuze ugweme ukubangwa yidala, iza kuSibisi. Kunjalo. Ngoba ke mina ke kuSibisi mina ngisebenza ngokusiza abantu, ngikholele ekutheni abantu abasizakale. Ngizolo ngikuphinda lokho. Hayi sonke Uma umuntu efika kumina ethi Sibisi sizamile le ndlela, sahamba sakwenza ukuthi, kepha ngibona ngazi ukuthi angiwubona umehluko. Sengibe nesibonakaliso noma umoya wami usuthi angiye kwenye indawo. Yayizwa loo nto le. Fika kumina uthi ngicela ungikhulule Sibisi. Mina ngizobe sengikhipha izwi. Kunjalo. Ngithi mfoka wasibani noma dadewethu. Uqinisile. Sikwenzile ukuthi. Cha. Nami angiwubona umehluko. Ngiyakukhulula kusho mina. Ngiyakukhulula. Yayizwa loo nto. Hamba ke manje uye la umoya ovuma khona noma la abantu abadala sebekutshengise ukuthi iyakhona. Lapho ke sikwemani ukuthi ungagcini ubangwa yidala. Mengikukhululile mina mengisebenza umsebenzi wethongo akuthiwe ngasebenzi mina. Kunjalo. So uma ukhululwa yimina ukhululwa yidala zami. Futhi angikhululi, angikhiphi lawo mazwi mase ngenhliziyo ngikubophele. Ngizokhipha lawo mazwi lawo. Asixabani futhi la. Kunjalo. Hamba uye kwaSibani noma hamba uye la usubone khona. Ufika ungazisi ukuthi kuhambe kanjani. Yazi lento le mekukuhle futhi kuwena. Ngicela nje ukungena kancane Bhovungana. Nkosi yami. Ngiyawathanda lamazwi owabeka uBhovungana ngoba kwesinye isikhathi ithongo liyazikhethela lona ukuthi lifuna ukusizakala kuphi. Yebo. Ngoba lisuke linezathu ezithile. Hayi ngoba ukhona umuntu ongafika kuthini. Uma efika kuthini uthola ukuthi angasizakala. Kufanele ngimtshele mina ukuthi hayi yazini akudlule mhlawumbe uye kuSibani. Kodwa uye emntwini nawe ozomuzwa kuwena egazini. Ngoba abantu abadala bakhuluma ngendlela eziningi. Ngiyakhumbula ngenye ilanga ngitshela umuntu uBhovungana ngithi khona umuntu engizokuyalela yena kusemanzini. Mangilele ebusuku kufika umuntu yangithethisa uthi uyekeleni wena ukumusa emanzini. Usubuyela kuyona le. Ngatatazela ke la. Usubuyela kuyona le yasemanzini. Ngesibonelo mnewethu. Hayi okuthi lo muntu ngangithi ngimdlulisela kwenye indawo. Kanti ithongo lona lithi yini mina ngingamuzi. Yebo. Uyabona lo. Okushuthi amandla okumsiza lo muntu unawo. Hayi Bhovungana phela ngeke siloke sabaleka sale nale akhona. Yebo. Akhona ngoba manje masilo sizenyeza abantu abasembethe ibona bazojapa kanti lamandla vela kuona wami awabo. Manje kufanele ukuthi ngikuvume lokho. Sithinike kubelaphi ngalesi sihloko lesi. Into Bhovungana ekufanele ukuthi sisho kubelaphi ngalesi sihloko. Ngifisa kakhulu ukuthi babambe kakhulu amazwi akho owabekile ukuthi uma umuntu ubona ukuthi akasizakala okanye umuntu umefika kuwena ekwazisa ukuthi ufisa ukudlulela kwenye indawo musu kumbambela inhliziyo ngoba kungenzeka ukuthi usedlulela kwenye indawo nje ngoba engawubona umehluko ingoba ithongo lakhe selimholela khona ikhona la lifuna ukuthi lo sizakala khona inhloso enkulu bafowethu akukona ukwakha udumo. Yebo. Kodwa inhloso enkulu ukusiza abantu. Yebo, size nalabo umuntu asizakale nalabo abalele basizakale. Asikhulule inhliziyo. Umuntu ngikwazi ukumtshela ukuthi cha njengosuya kuBhovungana kulungile. Hamba uye kuBhovungana engathi ungafika usizakale nethongo ngiyafisa ukuthi lingakusiza usizakale. Okunye futhi kubona abelaphi. Singabelaphi. Ngicela sikufake ezingqondweni zethu naseyinhlizweni sikwamukele nangokomoya ukuthi akubona bonke abantu abazofika kuwena uzobasiza. Hayi kunjalo. Kunjalo. Akusibo bonke abantu abazofika kuwena ozobasiza. Mana ke ngibuza umbuzo. Wena kanti melaphi? Wacabanga ukuthi bonke abantu abazofika kuwena uzobasiza kanti wena yini lo nayo? Ngoba phela ithongo indlela elisebenza ngayo liba nabantu elisuke libonke lizokwazi ukubasiza kanti wena kukhona enye into onwena. Unesandla sesithathu. Phela Bhovungana uma ukuthi ngeke abantu bakuvume lokho okuthi wena bonke abantu abafika kwena uzokwazi ukubasiza. Nabaningi abantu engeke ngibadlulisele kwena Bhovungana. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kufika abantu lapha belethwe uwena. Yebo. Uyabona lo? Yebo. Manje kufanele bafowethu ukuthi simonazelane sodwa sabantu. Siqalile nabo newethu saqala nabo. Ayingayibona le ukuthi ayadingeka lawa amandla lapha kafuthi. Ngase ngibacela ukuthi
ngiyacela ukuthi senze usuku sihlele nawe kunjalo uyezwa loo nto leyo ngaba khona nami yebo angimile khona lapho ngoba ngizogade iclient ukuthi lingaphunyuka ngitshengisa isupport lapho ukuthi ngiyabasupporta labantu laba siqalile la isiqale khona ake siyise emphelandaba la kuphela khona indaba yebo njengoba lento niqale nabo futhi uyafisa ukuthi uyiphethe kanye nabo yebo uyabona mne wethu uma abelaphi bendabuko kunganjalo kungasetshenzwa kanjalo abantu bangasizakala siyeke lento bafowethu ukuthi manje wena unqoshishilizi wazo zonke izinto akufanele kanjalo kubalekile ukuthi ngempela umuntu ukwazi ukuthi umkhulule ngoba uma ungamkhululi ithongo lakho lizombanga ngempela ngoba nawe ngempela kade usuqalile naye ukuze ke manje ingabibikho lento noma sesizakala lapha mudedele ngenhliziyo umdedele inhliziyo emhlophe ukuze akwazi ukuthi asizakale ngoba nathi siyayibopha izinto zabantu ngeenhliziyo zethu kunjalo siyayibopha izinto zabantu uthi usubona umuntu esokufuza sengibamba inhliziyo manje excuse me sengibamba inhliziyo manje lokho kubamba kwami inhliziyo sekukuthakatha ke lokho ngoba nakho ukuthakatha asikho kodwa lapho kodwa nakho ukuthakatha kunama levels abo khona abantu abathakatha ngeenhliziyo khona abantu abathakatha ngamakhubala athize uyayizwa loo nto leyo ukubophela nje umuntu ummonasele ummophele ungamfiseli ukuthi aye phambili umuntu aqhubele phambili kubi ayikubi kakhulu Bovungana asingamoshi idatha lakho umbukeli uBovungana ngiyafisa futhi ukuthi abakhumbuze ukuthi utholakala impunga yesintu itholakala eThekwini enkabeni yale eTheku kuWestdock emphelandaba likhona ioffice lethu lapho emphelandaba ikhona lo sithola khona la sifike sihlale khona phansi sicubungule udaba lwakho bese sikunikeza umhlahlandlela thina ke sike silalela umoya ukuthi ukhuluma uthini ngenkinga yakho sokuyilethile njengoba ngifika la kwimpunga yesintu TV iwona futhi umoya osukukhuluma zonke indaba engisuke ngizikhuluma ngenzela ukuthi ungadideki emphelandaba asihloli siyaxoxa inombolo ke lezi edlula la ngezantsi ezithi ziyale izona ozifonelayo mawufuna ukufika emphelandaba kodwa le nombolo lokuzibona zivela zinkulu la screenini ezikaBovungana uthinta zona mawufuna uBovungana mawufuna impunga yesintu uthinta lezi ezincane ezilodlula la escreenini nowethu ngiyacela ukuthi ubakhumbuze ukuthi utholakala kuphi ngaziphi insuku uma ukuthi naloko kubalekile okay sitholakala kwaNdengezi ePitoli ama weekend amabili enyangeni siphinde sithola le goal eKrugersdorp ama weekend amabili enyangeni mhlambe ke nje sesivala lesihloko mne wethu ngiyazi ukuthi kukhona ababukeli la bempunga yesintu TV abakholwayo abahamba isonto cela sibakhothela ivesi la eBhayibhelini la khona uDaniel enyukele entabeni ekhuluma noNkulunkulu ethi uNkulunkulu mdala wakho konke ngiyasizwa isililo samathambo alele entulwini zomhlaba ngiyasizwa isililo salabo abakithi asebaphumula ngenze njani inkosi uNkulunkulu uyaphendula ukuthi shona esigodini la abafihlwe khona ebese ufika ubona ubuke khona esigodini ebese ubona into engizoyenza khona uyahamba ke uDaniel uyafika lapha esigodini uma efika esigodini akabuki yena la ekutshalwe khona abantu ubheka phezulu la ade qhamuka khona izwi lela de likhuluma naye izwi laNkulunkulu akaboni la uNkulunkulu ehlanganisa amathambo enza umsebenzi wakhe elokugcina ke lababukeli emaphushweni kholelwane kumaphupho enu ungathi ugobela wakho nomuntu okusizayo mengakholelwa emaphushweni akho mase uthatha yonke imiyalezo ozoyinikwa uyena ukhohlwe imiyalezo oyinika abantu abakuwena abantu abadala abantu abakwembethe ngesiphiwo mewethu nesiphiwo abafika bekuvashele ebusuku ngoba sabelaphi sinawo lo mqondo loyo ukuthi uthi umuntu etsheliwe ukuthi funeka misele indiki nesithunyu mase ngithi mina hayi ngoba ngijwayele ukwenza indiki indawo nesithunyu mase ngithi mina ngizomisela kanjalo uthola ukuthi umuntu ubephuphile etshelwa abantu abadala ukuthi kufanele amiselweni uyayizwa loo nto leyo sekukhona ke la esesiyiphambanisa khona mbukelo wempunga yesintu TV uma amaphupho akhe ekhanya ekliye uwakhumbula amaphupho
wabhale phansi. Kunjalo. Uma uya kumuntu okusizayo mtshele ngamaphupho akho bese uyabheka ukuthi indlela akusiza ngayo iyahambiselana yini namaphupho akho, iyahambiselana yini nezinto oyitshelwa abantu bakini, abantu abakuwena umulelo, ngoba siyabadukisa abantu kwesinye isikhathi. Kunjalo bhuvuma, kunjalo bhuvuma. Elokugcina lami lelo nowethu udle amaningi esakeni. Nkosi yami. Mbukeli weMpunga yeSintu TV, ngiyacela ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uthathe udlulisele kwabanye ngoba nakubona uzoba usizo, bese uqhubeka usubscribe kwi-channel enkulu Impunga yeSintu TV, bese sithi nje impunga. Hey,